Tongi aingu yo blay hagini ga por bangila biang ya gaban ai biang fi ya gani ga jing hikai ga jing kren na ga ktien ga jong blay kanung adap da ga jing sngongu yo try banga yo idan shibon ki brio ki ba yo jinger khu nga sngongu yo blay ba ngila ai gani ga jing shikri ngala kren mana gani ga tayo shifangi sngi ba khatdo agaliang jong ga jing hikai ka babakla ka jing hikai ka basyukor. Bat nganget kalalong ka jing mentoy ka bakraw yung gipawajar ka brio. Bat nganget skamba kalalong ka jing yaday yung jinget bade ka gospel ibarok away. Ngala duway hiye ngala penkre banwat ikaktien ka jong blay ka ega mga day ka mga kren biang hangin ka sngi Sunday. Kung mga jupalit malay ka sngi Sunday ka porkat way bijir. Ban mentay ke sngiru ngala perkhat ke ege mga dan ban kren. Ngam kwa ngan syukuren ni ke jing kren ke mga pendep rukam. Ngam kwa ngan kren ni ke jing kren ke balong tang ke jing pendep ia ke ege balabu hage ni ke channel. Ere ngada kwa baka jing im jong pi ke besngap. Ngada kwa baka yieng ke sem ke jong pi ke besashkor. Baka nadan ke jing mentoy ke nadan ke jing kerkhu ke nadan ke jing yalam jong pi. Bapin sngaw tho yung linti ki jong blay haga jing im ki jong fi. Dementay ka snging akwa ngan keren yung ka bintan ka ktien ki jong blay. Bat nga dakwa ru ba kung mga jukuntu malaga por. Yafi ki ba subscribe. Yafi baro khat ki ba jupet yung ka channel. Nasi dana preng jong fi pidang jupet menta ka sngi haga ni ka por. Lada ka long ka bala hingan kerpat yafi da ka jing duway. Bapin sngaw ha ia ka ban pelet jimut ban ai por. Ban snap hadu ban adep ia gani ke khubor. Namar kan long ka jing ai men sim fi. Kan long ka jing khli ia ka jing im jong fi. Kan ya rap ia fi men ag sngi wala da vidana plenga jaka ka ba jong ka jing im. Lesi pila yo ia ka kerteng jong ni ka jing kren apa ka mobile phone jong fi. Bila yo gani ke jing keren le siya pa gitu ki jing pet jong pi barok kala belang ke television lagi computer jong pi. Kaya ka mga kwa ngan keren mana ke sngi kadai. Kaba nga kwa bangan keren kaba yarap ya ke jing im jong pi kaba mal lagi sngi. Nala keren ni ke sngi ke bakhatdo menta ke sngi ngan keren ni ke jing im kaba mal lagi sngi. Bat nga ay kerteng ni ke jing keren jong aman lagi sngi kadai. Balei Donkam Goliath. Balei Donkam Goliath. Lesipin singalungo balay nga kren ni kata. Lesipin perkhat kamot ayu kata ka jing kren. Nga khwangan pin iipi. Nakani kaktin ka jong blay bapin singaw to. Balei ublay ubo yo Goliath. Hagajat bin Israel. Bat balay blay udang bu Goliath. Hagajing im jong gibanget hado gini gisngi. Hagajing pet jongi iku makalong ka ba Lesi apa pi kendo Goliath hagajing im pisngong kumamdal jakaban pet chano janoro. Are walet klet. Habaw blay upiniyang Goliath. Habaw sha igi Goliath. Bakin mi, bakin yang hakmat jong fi. Ublay dan ke plan ke bekraw, ya ke bangadan man keren nang ni, ya ke ni ke khubor. Fi lana pi puli aga Bible. Yaw ni Goliath, jan baro, ni ju yo sngaw. Lesi na ke jing im jong anga yo sngaw Goliath, nado bangadang siu sngaw to, dang klung, laju kren, laju yo to khana, lagi itu kumnobo David upeniap Goliath. Bat ngam jutre syuru wat ia kabangan puli kita namarba ngalayo sngaw buon palat ado dang kena. Enrei hadian bangala syakri try kumakatukan Islam. Ngaslang manyo sngaw biang igi brio jong blake lang pertai. Kibakrene ni jing jah gi rukam baper. Bat ngayo jinger khuna gi jingkren jong ki keleng. Pada diyan mga puli hi ka Bible nga siyam baka lang ka jing mentoy ka bakraw. Bangin sngaw tho i ka jing shisha. Tengah kwa bapin snap ha gini ka por ngan pen ipi ka niya. Balay bau blay ubo yo Goliath
Hagatu por ubaday nagi Philistia. Brio bejrong, brio balang extra, de brio bakham laban ang na ubala khamhe kerpang nagi brio baro. Uday nong eletma. Uday brio upamdan bayaring kat bat umanu manuru lahaga bor lahaga jingjrong. Bat ngakwang anong ipi ndahaba u Goliath uyang aga jait benrio Israel ban yang Persya yaki Israel aga tu por haga jingsin syarjong si imsol. Kajait meri Israel barok away ka dana preng ka jaka jong kaching sya nyaw ben. Kajait meri Israel barok away ka dana ka jaka jong kaching sngaule rain na marba mdan uweiru brio banuat. Ya kaban yang Persya inu Goliath bat uyang malagasngi. Ya kaban benye ki paje pom jong Israel bat ban benye blay beim. Kenang manum slam ngakwangan si penivi. Ya kani kektian. Bapin singaw to Balei boy Goliath. Ya ki Israel yaw si imsol kada ka problem ka bakraw. Handray halindet jang kani. Kadan ka eka bakraw. Kabaw Balei plan. Haga jing im ka jaw new David. Bat ngakwa ngan penipi na ka Bible man taga singi kandiat. Nginipet na nga ktian ka jaw Balei aga nga por. Wat lagi ni ke khubor ke dega babila jios ngan rais ngap ha ngan penifi. Ngan bu kumni ya kini ke ktien. Shua bau David. Unya kendu yo Goliath. U David uyo shua ya ke jing pensle. Nama pinapuli ya ke tan na kini ke kitab Samuel. Kabaningkong kalanong kabakan rio. Kadai kaba ublay ukendria no si imsol. But uong niyo Samuel ngala siyam yo brio bakat kum kadok nuot jonga. Upan le egaman jonga baro. But udapa yo Samuel mulai chika yung jong Jesse. But uklem ito yo way na pedang jong ikhon jong o baun sa penlang si im hagajay beri Israel. Kasi kenang manum slam ngan si penipi kendiat nang ni nang kabakan rio. Ndaw Samuel ulat. U Jesse open kre iki nyongot ki khon chen rang. But yo David klem khot na maudang kena udan bagi lang berat shalom. But klem ru yo David ia kani ke kam kabakraw. Kabaw Samuel on sejit siem na kayeng jangki. Repi puli na ka Bible nda habaw Samuel ulat ban ra ika reng umpriang. Habaw mut ban pensle yo way na kiskon chenrang jong Jesse. Ula peniat lan ki baro nyongot nreu play klemsha. Uang penban yo Samuel. Samuel ubrio khmi tangi ka beshabar. Nrei ngang khmi ya ka donot. Ngayo I ya ka beshapot jong ka donot. But ndan way do belong fit ya ka jing pensle. Bana ka bakhado Samuel ukli yo Jesse. Medang dan satang gini ki khone medang dan shu segi way pat. U Jesse uang ngadang dan uway tang bau bamentoy badang kena. Udan bagi lang berat shalom. But pipuli na Bible Samuel uang ini kiktian nginom pat siyang nginom penuay ini ka meeting. Kat ba ukhon jomel bakat do umpat wan. But I ngoy u play nda bagi pakot yo David na shalom bagi lang berat. Nda ba wan nadu jingay ba Samuel yo David. U play na surga jang ula kreno Samuel uang. Pensle yo nabade yo ni legit bon lang siem. But the Bible kong da ba David wan rong yang. Samuel ula shimi kita reng umpriang ngapuli na kitab Samuel ka beningkong nang bakat rio. Samuel ula shimi kita reng umpriang ba ula pensle yo hapreng kita men jang o. But umensi mo try ula wan juro David na do kita singi. Ana kum tau Samuel ula khibo ula late no sharama. Figa iga mga kwang anong ipi. Shuabo David unya kendo yo Goliath. Ukhrami kendo marway dakabor la jang. Henry shuabo unya kendo yo Goliath. U David uladep yo ega jingpen sle no Samuel. But the Bible kong kabor jang minsi makot kalawan jur how David nado katukusngi. Siyang anong ipi ang inigapor. Ladadan Goliath aga jing im jangfi.
Ladadon Goliath hangno. What let young daga bor jong pi. Lada pim sngau to yagani nongrim. Kadon kam pi bapin tip. Bau blay habau piniang Goliath. Ukwa yakaban piniang pat yagi brio kibadon ni ka bor ka jong mensima ko. Namaday maki kibadon ni ka bor bani long matching bani kendo yoni Goliath ubehe. But ngakwa ngan sekran ni kita la shibit. Henry Shua yakabau David unya kendo yo Goliath. Fi pulin ka Bible ulalep yo Shua ka jingpen sle. Blame day will be it, you blame day will let ben, you blame day will mut man pension jar, you debit. And they blame done the plan. But nga kwa ngan ongi pi yang ni por. Snap ha yang ni bang kren. U debit u de brio badana ke plan jong play. U debit na do dang kna u de brio badana ke lenti ke bo blame mut ye ke ban kentiu u shaka jinglong sia ma ke jai mer Israel. And I can ma wat la daw debit udana ka plan bo play un kentiu. Walet klet ye ni ka jing shisha. Ba shua jong ka jing kentiu. U debit un hap ya hagi eki bo bon ha ka jing im ka jaw. But ka way na ka bang khwa ngan ong fi ka ni ka por. Nga sngot nat palat ye ni ka jing hikai na mga shamba ka lang ka jing mentoy ye ka jing im jong ashimet. But lesi ka lang ka jing ai men sim pi barok ka ba pet. Bala na fi shong menta ka yeng jong pi. Lala pi syakri u play pi kendo Goliath agi babon ki jaka. But ngakwa ngan sepeni pi shibet hadian bakut kini ki jingkren. Bapin sngau to kidan ki Goliath ki babon. How David ki bakham kraw banyaw ni Goliath u bau peniap. But syangan peni pi ki wepat ki Goliath ki bau David u yakendo. Habang ngakren u Goliath kamat ki jing but ki problem but ki jing yakendo. Ki jing sheptiang ki jing samar way ki jing syakan tat na pedang ki babon. Ki jing syanyo pen na ki brio ki ba iet yu. Ngakwangan ang ipiyag ni kapaba pinsngil to. Kita gide ki Goliath ki ba kamsniyo ban yu Goliath uba dan kam tang shimaw yu uban pengelan. Ban ngakwangan kren ni ka khubor man lagi sngi. Kenang ba pinsngil to ngap ngan penipi. Fitip la na pinpuli na ka Bible. U David hashwaya ka ba unlet ban yang khmat jong Saul. Hashwaya ka ba unlet yale Goliath. Udan ki Goliath ki babon ki bau yakendo. Kawai ka bangayo i ka day bau yatu yu Saul wang. Haga por bang dangdan shalom ngalai kendo ika tingiam man nga peniap ika. Ngai kendo yu sing man nga peniap yu. Tang na ka bor marway nga dan halom bat u play ulang ringkat bat u ba udaong. Uju u play u balong ringkat bat nga. Persya yu sing bat ika tingiam. Uju u play un peniang nga mangan peniap yu Goliath. Fi katagi day ka ba u David u yaad ika tingiam. Syangan penipi yang ini kepor, bahkan ini di jingkren. Kabang isyat keren berbon dengan kuat menagi sengi bahkan wan rabiang. Nama ngatip badan shibun bagi berfon syanga. Dan shibun bagi berkuat man khot wat yang isya yang sisam. Ki berbon bagi berpaduai bagi bertok dengan message. Ya ki bangamla syu ya ka bangan juba ban ngamla syu ya ka bangan I message kiliang nakapor sya kapor. Hendai ngala syu duai kilomiki. Ban halor bangalum migini ki jing baro. Ban bangalum migini baro khat ngayo I wat ki bala syakri yo play. Ki dan ki Goliath ki babon. Ki ba ngayo I bala da kim sngal to. Balei mi Goliath la ka jing hem. Kan pen poy ki ka jaka ka du jingkerman ban ki la ban sharam. Ban ki la ban pentno na ka ba syakri yo try. Tagadang kwapin ngap hai ni ke jingkren. Na kwapin pelet jingmut. Na mar Shua ba David un ye kendo Goliath. Ye kendo ye sing ba dingi ye tingiem ba sing. Bat na pipuli na Bible ba na Muslim. U David u ye kendo ye jing ye kendo ba tama ke jingem ke tagadai. Ke jing shanyo pen na la ke jong yeng ke sam. Na pipet ba yo David nado dang kena uim umat ia kejeng syanyo ben na laga jang yeng. La penlong ia kejeng jit siem na ka yeng jang u. Uday bo pra na pedengi nyongot na pedengi prangot sipara. Pila pin mut dur bakat ba u Samuel udang le ia ka yeng. Tang ban si pentip ba tang ban si tu yu David ia kene mdan. Bat klem khat ru yu u sya kene ke function. Kadai ke ka balong ka insult.
Kedai ke ba long ka kenja jing sha pen kentat. Kedai ke ba khta ya ka buram ba ya ka jing snau jong u. Henry wat lada ki bahyeng ki bamarjan ki kentat yo. Pen balu play ukram kentat yo David. Badai dengan terkadau lah tapi kuat ban syukri u play. Lah tapi dan ki ba pi kendo ke jingem ngakhwapin snap ke jingem jong no brio. Ngasai ong ni brio bang kren tin ke jong play. Ngasai sngot nat ban kren jang David kambo na ke Bible. Balei kadau ke dengan yo ibu no brio. Udan ki jing ai men sim ha ki jing ya lenti ban ki jing kendo ki bobon jong ke jingem. Ulai kendo ye ke Samarway, ulai kendo ye ke duk ke kendo, ulai kendo ye ke jing shap tiang, ulai kendo ye ke jing pen shai, ulai kendo lut ye ke jing em jango. But kum no bo yat, but bo blame kentiu ke jing em jango. But dai nak tak tahu ngai yang nak ke jakang khwangan ong ipi shikin tian. Ba pen pelet jing mot ba ba David ula adap ye ka ban peniap ye using ba de ke tingem. La ba kham e shu yu ke de ke jing shakan tait na la ke jong ke yang. Henry play khat yo open ban ha jaka jong kitu ki men jong ubaro. Kabalai kabau ni brio ye kendo ha jingem gadai. Nga khwa bin snap ha. Wa balet hayeng jong sol. Haga ba men sim ksoi kawan man ye le ye jingem jong sol. Wa balet ban job ye ni men sim paman ha yeng jong sol. Walain mot bau David usujiet u play na po lom nang tade usuan bau suli peniap u Goliath em. Udan sibon ki we pergi Goliath chuabu dia kendo u teu real Goliath u shisha. U ye kendo ini ki Goliath ki ba e palat but don playing chongpi kal bangalang kenan nang ne fi sngolengo balenga ye kendo e go we ke jing e hadien go we ke jing e ko we ke jing e hadien go we ke jing e ko we ke jing sham hadien go we ke jing sham tang bi per khan manong try hatong shakri me khat ni ngai ye kendo khat ni ke jing e try me mot ayu ke jing em jonga snap e ke plan jong play na ke jing kren jonga mentagi sngi lingba na New David. Ngaju ong iki brio berbar wa jumot apa bi syakri play. Bala pi kwa ye ke jing kentiu ke jong play. Bala pi kwa bo play un penan buram la ke jong ke kerteng ke jing em jong fi. Bala pi kwa bo play un le e ke jing em jong fi le sha shisngi. Wal it klat ba pi ha ban kendo shibon ki Goliath ke jing em jong fi. Ngayo i wa ban job ye ke men simba man. Ban u job ye ke men simba man. U job ye ke jing shakan tait. But chua ye ke bon let tat ye ke ban ye kendo ye Goliath ka wai ke ban ngayo i ke ba e tam ngan pude pina ke Bible. Nda ba David u let ra jing ba me lagi men da ke jing pa jong kupa. Ban let pet ye ki na mar ki dona pleng ke jing let ma. Henry ki klem let ma. Nga ong ki klem let ma ki rit ma. Na marabau David ulet pet ya kini nang ka bakhat nyaw pi puli na kini kitien ke jong try kong na kini khat ka ba arfo way kong namar ki Israel bagi Filistia ki le riang ya lagi pa je pom ki de yang mar persha u David ula e no il ke jingkit jong ke kitiu ta ba sumar ki jingbo ba ula pet to pa je pom ula pai ba ula khublay ki men tikat bagi dangi kran khmi utau rangba upana fi utau Filistia na gat uba keteng Goliath ulawan mi no nagi pa pam Filistia ba ula kren ni nagi jog iktien baru David ula yo snau yeki Saul ke jadmer Israel ki menjau David but barok itu ki rangba kiri namar bagi syapti yang Goliath u David ndau yo snau ia ke jingkren benjau Goliath ia ki khon Israel. Maar COMTACT bau kren ben Goliath yo blay over him. Ke jing pen sle ka badan now David apo. Ka me kom geding. Ke jing eet ka bau dan yo blay. Ka pen shit ham yo apo. Ke taken gede ke donot jong ki brio ke ba eet shisha yo blay. Na yo e gini ki sngi ke jat ben yo si chantia jingi. Ni shit ham palat ye ke jingem. Ngim dal ngene ke jing shir ham ka ba shisha na ka ben tau try
Ngiyo i ke jing sha le ben ye ke jing sha nyo ben. Ngiyo i ke jing sha pen shitom ngiyo i ye ke tagarukom sha kentai ke taga jing nyo ben ye ke jing shikri play ke riba ke jai ben rio. Henry ngim dan jing shir hame eiru am nam taga gospel. Ngim dan jing shir hame eiru am na ka bentau Jesus Christ. Ngim dan jing shir hame eiru am nam taga ktien ke jong play. Na ka taga dau play dan ben ye trei bet ke brio ke bekumta. Na aingo you play ye trei bet debit. Na mau nu brio tang shisia nu yos ngau. Usol ki men jong debit. Ki shipai jong ke jam Israel ke la kre. Ki yos ngau de ki benai bau Goliath u yang malagisngi. Ban kren ben yo play ban kren ben ye ki kon Israel. Mdan weiru ba medding na ka bentau try. Mdan weiru ba dan ke jing shirham. Tang shipang wanu David. Uyo snau ikiktien jong Goliath. But ka dot not jong u ka medding apo jong u. But wong ini ikiktien u ni u beklemot share. U bekran ben yo pa je pom jong play. But u bekran ben yo play we im jong Israel. Katagane ka dot not ka bang kwangan kran pi ngani ka por. Fite belenga kran ikiktien jong play kat ne malaga ski. Fite belenga ya lapan nga pertai ikiktien ka jong play nang ne wat hagani ka poro. Kadau kadai mga dan ke jing shirham. Ban ai ni ikiktien ka jong play. Namadan shibon ki Goliath ki ba ben play ki kisngi. Dan shibon ki linti ki jong satan ki ba mot ban penjulale ka riba ka chat ben reo. Ki ba mot ban kta ya ka yeng ka sem jong ki ba nget ki brio ki ba bon ki kisngi. Ban ai bangin mi ki brio ki shirham ban kran ni ikiktien ka jong play. Da ka jing pen sle jong men se makot. Ba ikiktien ka jong play kan roi bar kan job. Madai na kita kataw ngayang na nga jaka mga krenik ikiktien ka jong play. Nga kwangan ang ifi habang ayos ngaw. Iya ka jing ben play ba ka jing lepre siya. Iya ka jing shakri play. Hagan nga ri ka jing ibat siya kiway pagiri. Nga snaw ba nang try a play ka laday ka por. Iya ka ba men pen sleing iro. Daw man sema khoit. Bangin siya. Iya ka ba kumkata. Henry bangin not. Iya ka ban tur siya kman. Iya ka ban pertay ka kiteng ka jong try. Ay ngo you play. Bo debit na one. Wang ini ikiktien. Ngan yale mga nakabenta kajat ber Israel. Banda haba u Eliab ngan puli ia ke kitab Samuel ke beningkong. Kalenong ke bekhatnyaw. Ke dekat ke baar pofra. Ngakwa finio bahaya gani. Kani gede ke be tam. Haba pisakriyo play. Nanut manong David ujab shuai kini baro ibang alapani. But u Goliath dan eru yo David. Ladangan keren bet hagajing puli Bible jonga. Kani gede ba tam yo David ban yo Goliath. Ngan puli na kitab Samuel ka beningkong nang kabakhat niyo. Puli na dekat ka baar fofra. Snap ngan puli. U Eliab, u meningkong, jong u ulayos ngaw. Haba ula kren na kita kibrio. U yos ngaw, uni meningkong jong David. Bau David umut balik yale iyo Goliath. Ka Bible kong, ka jing bitar jong u Eliab, kala me'lep iyo David. Ban ulaong melawan hiar shani balay. Mela ino bat nui ki kindiat ki lang berat ag riklau. Nga itu ig jing sarong jong me ba ig jing runal ga do nut jong me. Nama melawan hiar khnang tang ba menyo i gatma. Shaganong ifi. U Goliath haga jing shishaw dan shijingai. U Goliath uday ba klemot share. U Goliath uday uba ngan ongom ni fi ni ko pa pindum shai. U Goliath uday uba u David dan jing shep ting kendiat ro. Andai shuaya ka ba unlet ban yale u Goliath. U ya kendo penban. Yo melajong. Uba haga jing shi shaula day ban aimen sim yo David.
Haga jing shisha ula daya kaban pinslur yo David. Namaru Eliab utip bau David. Hak khamat jong Eliab u Samuel pinsle. But uday to bau blay un sa pinlong sa email. Utip ru bau dan ya bar jong mensema ko u Eliab u mentrai utip. Henry u Eliab ulang insecure nga bo da kata in English. Sngaw shngan yala ka jang ka jinglang men jang o. Utiang yala ka jang ka position ko men. Utiang ba yaw do ega kerdan men ba ega ta ka jinglang halor. Sngaw tenat bau paratrai jang o niyang ban kampau nam ban yaw niyo men. Bat kataga day ka bang akwang anong efiga day ka spirit ka mensim baman ka badan haki brio kelang menta. Dan shibon ba ki men haki negisngi. Ki balaya Joshua. Hendrai ki baga dingjo play ka layap no bat ka jing shirhem na ka bentau tribe na taga gospel ka khlem dan sho kila shirhem tangi ka waipat ka rukam. Dan ki shirhem tangi ka niyam. Dan ki shirhem tangi ki AK. Hendrai ki khlem shirhem sho na ka bentau tribe. Ki ri abagi Goliath kimi. Bat habau mi uniu para khatdo ban yang ban yale Goliath. Ki tip bau dan kebar. Hendrai ki yale iya kaban bitar penban habagi yang. Ngam kuang ana kren jrongi kata Hendrai ngayo i bakani ka ba tam yo David. Man job ya gani kadai ka ba haba penuit da lagi jong bat haba ki badai lagi jong ki kintai bat haba ki badai lagi jong ban penslur ban aimen siam ki nyo ben ban kadai ka nong shun ka ba tam yo David pet bahaya laga jong ka jingem ba pinum le kumta laro play usay na ka yeng jong pi ki priyo ka ba kraw balai pimpin slur balai pimai mensim. Tungin perkhat ye buram brio. Tungin perkhat bayo ki way ki kampau. Bal bagi way ki kamwat no iki bal bagi way ngayo ini ki ski ki insecurity ka dan palat agari ki jingi. What haga jing shagri play? Nga dwai man ki ski bo play un kta ka dan no jong vi ba pinyo jing shy. Let o play you say you know. Let o play you mat you ka ban pindan come in no. Tanginom syapti yang ikatana maru blay udan ni ka ban le ka plan ka jango. Ngasay singaw tanat na pinpuli na ka gospel ka jango Yohanes. Na pinpuli na ka lanang ka bakat sao lang ang bakla ka dekat ka bakat ar. Ngasay yo mensiyam na katugaktiyan. Bau Jisu ang shishan nga pi. Igi jingle ki mga pirupin le. Bat ka mga singaw tanat yaw try jing yu Jesus Christ wang ikinikitiyan wang. Yagi ba khamkraw, yagi ba ngangam pale, pinle mapi. Namarngan haban let no, show pa. Umdan insecurity, umdan kita jing bams ngaw shingan yaladi. O Jesus tip yaladi wade khonjong play. Le ran ladi sngaw po ba, u Petrus, u Apostle Paul, u Philip, u Yohanes. Kin kham kraw hagani ga pertay hagarukam le iki kamba lani iki bakraw bat dan jing sngawe ya kata utip ela ga jong kerdan ga baudan shibun ba kin penuet hagini gisngi bat pinio I ki para khaddo ki jinjar kai mdai la ga daw jong Goliath handai ki jinjar kai namardan ki men ki badai na la ga jong ga yeng ki ba penuet ya ga jing tumu ga jong blay ga jing im jongki tangin pendo ya ga nega judgment sim tangin duwai bo blay pelangi ga donot ka ba shisha balada don ki brio ga bo blay usay ga nega skin ga yeng ga sem na ga jing shakri na ga jakabaro tangin pen shlori king and I men sim king in hikaya ki begin nang maniay begin pendep ya ga plan ga jong blay. But u David, Shuabo niyang percaya Goliath. U Eliab u deu Goliath u bakham yo David. Balei Donkam Goliath nga ay kita kerteng. Kanikan bless kan kerkhuy fi lada finang man syashkor.
bot ega jingle jong David nda habau Shamai nda haba ka shume kan san ga jing bitar nda habau kren ni kiktien ki bau David u khlemlong gumta wa ngayo I ga jing sarong ga do no jong me wa ngayo I ga jing runar jong me mewan chene tangban siyo I ga tmau David u khlemwan gumta u David u poi hang ne namar ga de ga por ga bau blay u mot ya ka ban kentiu ya ga jing em jong fin le kum no na fi kendo ya gi bakum kita gi Goliath pengan pule fi na ga Bible kum no David u le kitab Samuel ga benengkong ga lenong ka ba khat nyong an pule na ga de khat ka ba arpo khandai ka ong gi ne gi ktien u David u la ong ngalale ayute balem don dao hato mdon dao ba bangamut malet yale Goliath hato nga ngamday way na pedeng kikon Israel hato ngamdon jingya day mga bat kaniga judge Israel hato mdon dao hato mday bangayo jing pensle balay me dom balay me bitar baru David u khlemia balu Eliab kata ga banga kwa ba finle aga jingem da fi kendo iki Eliab aga jingem ko jong fi wat inia ka Bible ko ong gini kiktien Tiu David ula paino na u show wepat but ula ong gi ga juk kiktien bo to pat ba le thu pat da gi juk kiktien ko moment shua balay pim shu paino sharot lek no shaway pendap ya ga ega bo play bo ga no so piga ba medding what shot ke pja de ki Eliab ga jingem what shot ba ga discouragement gitu gi jing pendo jing man baro ken te pja ai kita baro khat nga kwa pin kin ta ya no shaway namar bot ya ta kabaga do no jong piga medding na ga bentaw try pai shaway ngai ngo you play bo David u paino shaway pat u khlemia kren persha ngai ngo you play job you Eliab u yang akhma jong sim sol ngan pani fi gane de bo kodor tam mi ga jing im jonga sing nget kene ga long blessing if you give us ngap mala jukren teng gane ga way na ki ba blay pen pau yanga hard u David u can do you ga dingiem you sing we can do you men simba man ba la job yaka you can do you jing sha nyo ben ga jing sha gan tai hala ga jong ga yeng u David u can do you Eliab but u sha nyo ben wat ha uru handa u David u la job yaka kawai ga bang skong to nat ang ne u David u haba niyang khmat jong sim sol u yo ige jipendu jingkan men na sim sol la ga bening kong na maran da pet u yo ibo dang khna u ang sim sol memla na ma meme dang khna u Goliath u de pa jipom u bala slemba hanrai kitabaro ki khlemla ya ga ban pen no men sim u David na maru David u don ka jinget ke beskam how play Shang anong fi ka tu ga jingpen sle ga bu yo ha ga por bala the da ga pniang ga kli jo bana ba men se mo khoj u dana ga jing im jo kanom lip ka ek eru bar ki briu ga dan ga jingpen sle jo men se mo khoj Philippine sha nyo ben Philippine sha gan tai Philippine sha pendu jingerman rei ga jingpen sle kanom lip no na ga do no jo fi Shangan pani fi gani ga ktien sngap ba if puli ni ga Bible usim solwang khelet yele wat pat klet kani ga de ga bijrong bangan krani fi no David umut ban let usol khat biang yu bal wai de ki jing phong nar ki bagi shay phong ki sipai haba ki let yele thma
Nama David uklempong ayai ruam. Ura tang ke sling ke plus ni baru diengdoh jong unong ablang berat. Sol pet yu uang wan biang hang ni. Uai daki jingpong nar ki jong sol. Sila pi puli ke Bible pitip u sol u dai brio bukum no. Ke por bala jits mi u. Lalap bau sol dai bujrong tam nagi khun Israel bara. Haga jing shishala de kren. Haga size. Haga jing hair. U sol ulang matching u Goliath. Penban habau mensim jong blay dan show hau brio. Kaman kerenyang kamdan meaning habaki jing kiwan. Pinapet igi brio igi magidan ke personality kaman ke ba ikan. And I habakamdan show ke jing pensle ba ke bor jong blay hapo jong ki kamdan meaning kalong tang ke shenrong. Baru ada ke jing pangnar ke jong soal yu David. Muddur David udang kena. Samlarit. Pongi ke jan pong ke jong soal. Nganut menang wat langam yu nga kumba tap yu ua ke ru sniang. But siya nganang ifia ke ni ke por. U David usyami ke wat lam ke jong soal. But umla taman pen kiro. But ngasngaw tenat igini giktien. Dan puli na gedekhat ke live hukandai jong ke kitab Samuel ke beningkong. Kalanang ke bekhat nyaw. U David ulawa ke wait lama kita ke jingki ngatia jong ubo la persyang baniat. Namar ba shimlin. U David ula angau sol. Ngamla yat yakini namar ngam jumlin. Baru David ula lot no yaki. Lada fidei baniyang akhmat jong Goliath. Lada David umut ban let yele yu Goliath. Unom shania aga white lam mau so maraga bor jong ke jingking atiar sipai jongo. Namaru David u shania aga kerteng ke jong trai kipai. Nasngot nat kene ke jingi kai ke bekrau palat. Fitip nem nganong ifi ke ni ke por. Balai play welami unadu dangret age jing ke bobon ki bangaladep kren ifi. Namaru blay usngaw tenat yo brio. Ubasngaw hun batla ka jong ka originality. Ngakwap hinyo ay katagaktiyan managisngi. Walit pong daga jong kiway. Walit kwa daga jong no. Nay persyang yang daga bapi pong palat daga niam. Walit persyang ban pong daga buram brio. Walit buat dagi rukom le jong no. Teng-teng asya yo i brio. Hasurap hindi kren kilong da kumway. Hang ni stage kilong da kumway pan. Ban ngayo i baga surjong ki kelawat habar barapo. Namar balay ki pong palat da ki eki bamday ki jongki. Nga ay ngu yu play mangangalong kumni ko mangalong bat nga sngaw hun yi kani ko mangalong ngan kren bet kumni ko mga kren namar nga sngaw to yi ka nong rim na ka Bible bau play bau tau yi nga kumni ubo ka surga ba kumni bat upensle yi nga kumni u play ju pensle yi ka nukono ka ba duplicate ka anointing ka jing pensle ka bar jang umensi yi makoy kam dan jing yi day bat ka ka balong duplicate kabam day ga try ga jong tu bri sngat na bri pensle ga jing pangnar u bri pensle yo David kumbau kat yo kumto kumbau lang baru play kwa ban yo buram no David kumbau lang kerpat ye fi bagani jing kren jong ka nai men sim fi nabi shakri yo play balai pimuan gum pilong yang kumto kumau play la bo ifi keren kumto long shy beru play namar ka no ba pi pong ka lege jing arsap aga hima ka jong play nai pong nai kwa ban kup daga jong ki sol ki bam dan show ka jing pensle nga kwa bin shimil ka jong originality na mabiyo ka jing pensle kumto David uyo jing pensle bitaw kumno uklem deng tay uklem pong sot uklem riam uklem kre dan pa wataman sumuan na lom. But the jing pensle kadan jing day but go originality. But nga ingo you play but now mut man yang khmat jong Goliath.
Uhapan lot ke baro gi bo pong ka balei ke jong gi wei. Baro wan shimbet ye ke sling. Waban bat bet ye ke plasni. Baro waban ra bet yo ding do ag ketiga jong. But u David wang lot nos iem. Namar ngam jumlien ni gini. Ngayele yo sing ele Goliath. Ngalay bikum ne. Syangan keren fi yang ni kepari ke wei ke point. Nasi bro si jing im. Puli ni ke Bible ngayo ibitang kata. Reha ke wei ke sngi nang puli bahaya ke ni ke Bible. Hadian bau David ulayat baro ki jing ya lenti ke jong. But ula dep poi hadu usol. Ula lot iki jing pangnar. But ula yang kumbolong. But mdan balat keren nganut benang keren ke jing kenja. Hapo jong kaliang jong ki Israel baro. Bagi perkhat kumno David ulet bet kumtu banyale Goliath ubala deng daga helmet. Ubala deng dagi jing pangnar ka bamlat syuk ke teliu nang no ru. Lat teliu tang nang ni naga kemat. Nganut benang keren ke jing kenja na baro aliang. Bagi melamut dur bau mi dau beriu bedangret. Ubara dau ding du agakti. Syangan keren ni kini nama kini kini baktai ke dok nut jangan nadu mensua. Lada dana peng jong fi kini ke por fi kwa manyo i ke jing tiu ke jong blai. Lada fi day ban yang khmat jong Goliath ubayang ke yang jong fi. Lani ke jing im jong fi bat bahai kini ke ketien ke mga keren. Fi tibu David na ulat no i ke jing pangnar. Ulet shano fitip. Fitip ukhlem let bet show Goliath. Penyan puli fina ke Bible ke khat ke besapho. Tien ke jong blai kong ula shim yo ding do ala ke kti. Ba ula jet u na ke ta wa santali ki mau ki balink niap. Ba ula tap ki ke ta ke plus ni unang ap lang berat ke baudan. Kata ha ke yarong ken. Bat ke jing shat mau jong u kahaga kti ke jong u tiu la let ejan jong tau Philistia. What let klet ia kata kalenti ke bau David uyat hasua ia ke bau niang kemal Goliath. Ublay unomla ban ai jing job yanoru. What la pilayat shibon ke jingim. Kejaka kabakat du kabau David uhaban let shuaban yang ban job you Goliath. Kataga jaka kadai uhaban hiar syagatu ke wadut kebadan syethem. Syaganong ni kektian ke bakin jamin sim. Lada ublay un ai jing job you pi ki Goliath bapin poi syaga buram. Pihaban dan kawa jang ke jing snaurit bapihaban hiar. Day nakawa jang ka jing snaurit. Bapin sayo iya ki weapons, iya ki atiar ki bakraw. Ki baga pertai ka laban nyoben, henray ka day ka bakraw, hagakti ka jang David. Namar syua bapin let iya ka banyale Goliath. Uplayu kwa bapin yo iya ki tuki mau santali mday nang no. Mday na jirong lo, mday na syawadu, shatem. Pinahaban hiar syetiam. Ban yo nang toy ki santali ki mau. Kambon sien. Ngan kerani ni kektian menagis ngi. Bon pa ngi kendo Goliath bagi perkhat bay bangin let kumtong. Kwang anong fikin mau. Lada pimdan ki atiar ki bakraw ki bau blew ay ki ting tapi pinom lapan kelan Goliath. But syang anong fi. Ki atiar. Ki weapons ki atiar ki bangila man job Goliath kadai. Day tang lang hiar siya kawa. Katem jong ka jing snauret. Fim tipla na piyat na kajing snauret. Banu play pinyoi. Hakata ka tem jong kajing snauret. Finyo shibon ki atiar ng tagi bakraw. Ukramyo na jirang lom nga naong biyang ito kaktiyan ni kinikisantali kimaw. Uyo na wadot. Uhaban hiar syawa. Uhaban kar nawa.
But ke kwang ano figure ni ke wa ke represent na ni ke yang ke dur ke jong ke jaka ke bau David chua ke jingken teo un hap hiar se ke jing snauret. But ndaula de rung chua. Ano benang baro ke pet. Oh David umut menyele Goliath ule hiar penman chua. Keng ke dan ke por ke baki brio ke pet singi. Ke mesngau tro ke lenti ke jong Balei. Mahabo Balei umat man kentiu ya lam shuaingi shiki eki bangin hapaniat haga tem jong jing snauret. Original kumbo lang barun hapan let shiki tem jong jing snauret. But nagatiga valley nagatiga wadu nang tina try unsa yo khar santaligi mau. Ngakwang anong ifidan gibriu bekren ba ang magini santaligi mau de kerteng Jisu. Siya nga nang ifigan nga nga babakla. Mar Jisu ngingi dan tang sautuli. Parang minsan. Khar kami tang lai lang ang bakla. Nashim kumta. Kini ki santali ki mau. Nakuha nga nang ifigan ki atiar. Kibaw Balei wai hakaktiga jang brio. Ubalayat sibo na gajingim. Baru besngau thop an hiar che tem jong jing snauret. Habadan Goliath ke yang akhmat. Anu benau Goliath no pet yo David bu hiar shawa. Snau lengo. Usuang. Sangan kerana figane. Bible ko angkum ne. Kedekhat besau puai. Batau Filistia ula nangwan berlawan jan David batau beriu berak igesti ulayat. Hashwajo. About Filistia ula khmi ula yo iu David ula ibenye una bu bedang samla baru besau sentiu baru babhabrio. But ula ibenye u Filistia ula David ngangalong kusau bamawani nga dau diengdo. About Filistia ula timiu David digi Balei jo. Ulang ruau David ale mesanga dengan aiga do jome aga sim gesuny met kimrat ke kendau. David ulang atau Filistia mewana nga daga white lamba daw sum. Badagasti. Siya nga nang ifi. Nga ngalalot lot baro kita. Na mga klemwan siya me daga jan pong atiar ga jong sol. Nga klemwan daga white lam jong no. Nga wan siya me ang David. Haka kerteng ka jong turay kipad. Balei kipad pom ki Israel ken. Yaw ba me kren ben. Fitebu David larangan kren ngene kan yarap fi shikat day. Habau lejele Goliath uklem long panic, uklem long nervous, uklem sauker ang, uklem kenyo. Oleh sini ingat penan kam ke ketian English udan ke confident. Udah dan ke jing sngas kam ke jing tikena kaba tikena 6%. Balei. Namar. Ula jumlain ni ke sling. Ula jumlain ni ke jing shat mau. Fitip larangan keren ni ke kedai ke jing hikai ke ba dan kam tam. Dan gibriu gibakwa bau Balei penan kami ki. Balei unum penan kami ni nuru kat ba fimpat develop ya ke confident ke jingem. Lada Balei umpat yo I ba fidan ke jing tikena ke jing scam ke jingem. Umpat la ban ai ke jing job ha ke jing em job fi. David ulet yele Goliath udah tikena. Bahabang shimi ni mau santali. Ngamdan kambaro san. Tang uway umau ubau yo naga jaka jang jing sngaret. Ulang fit ban penkelan yo Goliath. Bargani kektian gede ke berdan kam tam ye kibriu ke bamut ban syakri yo Balei. What num ongan le la da film dan confident. Ngayo iyo David ba udah penkloi ban le jele Goliath udah marero.
มันจะไปอาจารย์กิเตียนกิบอกเป็นลองเนวาสุโกลายอยู่กับเคลมกตายเอรุเอมnama kadang tinggal pemeh bau dah tikna mentang awan dah kan ni originality bat ngadan ni jing pen slek jauh men se mekoi bat ngadan ye ki atiar ki baklantam ki bangayo na ka wa jong ke jing snauret bat api puli ni ke bible ngas ngau tenat adu kata-kata dan ong biang ni ke tien tang wei mau ubau yo na ka jaga ka bau hiar se ke jing snauret hapden jong ke jing shanyo ben ka biang yo u ban pen kelon yo Goliath tang shimau habau pelat ye ke tu ke sling udah tip syai bakani ke atiar ke baudan tang wei mau biang ia kaban pen kelon yo Goliath ban mau debe nang ni na ke salang mat ini keren ke confident apa fiat baru try pet yang ini ke poin yang keren nang ni ne kwang nang finga klem keren nang ni da ka bang tlun da ka bang tiang ino em yang keren hang ni na mga wan siya originality bang layat bonsnam bat nga da sngout ho ike bang keren nga sngout ho badan na preng jongfi pi don kam ni ka ktien managsni Syukri you blay, tapi yad pia kendo sibon ke yad bay baru blay. Nama ukwa ban pelong ye kita ke jing scam ke jing im jong fi. Ban pen scam ye ke jing im jong fi ba pen scam baru blay. Walit sim begitu ki bau David ye kendo baro kilong ke jing ye un rai ken mau. Ki dei ki bab yarap ban tay ye kita ke jing long jing im ka ba scam ba. Ha ka bula ban pen kelon ye Goliath. Ban ngai kerteng ye ke jing keren jong amenda gisngi. Balei Donkam Goliath. Piti Balei Donkam Goliath, yo David. Nama yo David dan bayi tho. Lan yo bayi nadu yang adu bar lan yo bayi baro ulang fit tanpa kamerat. Badai nak kita kedau dah fikwa banyak baru play. Pide pintip ba dan sibon ki banyo bayi pim la irengkat pim dan eru mano. Hari wali klat ini kau yai ne ban nget yo play, kau bu play yo lam pi yang bat, syakri bat yo play yai ne ban kita bu play ai ke jing im jang fi, apa yang jing shan yo ban, apa yang jing syakren ban, nama kita baru kat kini rap yo pi pin develop, ia kita ke jing long, lani ban pen long fi ban tay kita ke jing long, ban pen kah pi, ia kita ke jing scam ke jing day baru play. But balai play Goliath you David ngan sia tu ifiang ni. Day indah habau David upeniap you Goliath. Umat ye ke klik ke jango. Bau Saul sepakat you. Usa yang khmat jong sim Saul. But hang ni pin sepuli na Bible. Nak dekat ke ba kelenong ke khat pra kitab Samuel ke beningkong ke dekat ke Henry. Kong ini kiktian ngap ngan puli ia kini kiktian ko ang about David ulawan pai no na ka peniap itu Filistia ki kentai ki lawan mi no na ki nong ba ki Israel baro ki le ruai ki dia shot bagi de Tanius im Saul but ki kanjeri bagi jingkemen bagi jing kenja jingtem kita ki kentai ka bagi ruai ki le kren mar kiliang bagi le ong usol peniap bagi jar David iki pau jar kami ke jing bitar sana usol Namar nda hadian bau David upeniap yo Goliath. Kawan ke jing kentiu ke jo play yo David kam sejerong ban yo siem jo ke jaiber Israel. Fidei na kita kedau ngakwangan keren ni kektian melagi ski. Balei Donkam Goliath yo David. Kedau kedai nda habau David ulaban yaji gitu gelenti bat kado ulaban penkelan Goliath. Dei Goliath uba pelong siem yo David lana pen pulelot ika. Dei Goliath uba habau David uyo aban peniap yo. Bau David usapau nama ke jaimer Israel berawai. Teng-teng ingi kuat banyak na besok. Ngi tuai ngi yam ngi jaumat ban penkendria ingi ki Goliath mangim kuat ikendo Goliath. Batla fi kuat banyak narut pim dan cingedai baru boleh pin susah be hajo. Dan peng jo fi ikendo Goliath iki jingpang fi ikendo Goliath daga jing sha daga jingduk jingkedo fi ikendo Goliath daga jing sha kentai. Fi ikendo Goliath wala jing sengro. Kuat fini aine ban syakri utrai. Pai shawai.
Lada dan Eliab. Wat lap met kaya niya, kaya penpai niya, bat kaya penpai ketien. Pendap ia kata ka baka donut jong piga medding. Bat nga ay kertang yang ni jingkran Balei Donkam Goliath. Nama de Goliath ubah kabay kesengi. U David un ken mau Goliath un sengongo yo play. Play ang dah bang lala ban penkelon yo new giant. Dei kata ka ba penlong yo uba un paunam. Ba un poi shi ke cat kumus ia mag jai ber Israel. Na ay men sim if him na kesengi. If kwa ban ya beru play. Penmilian berbor. Ban ken mau you gonna jing shisha balai try me bu Goliath ag jing im jonga. If you kwa bangan peni fina go Bible. Dan Goliath yo Abraham. Fitewe Goliath yo Abraham. Ude ulum hagari moraya. Ude Goliath. Baru Abraham ujob. Wayo Isaac. Ude Goliath. Tapi puli yo Joshua ke Jericho ke kendra Jericho kedai ke Goliath yo Joshua reu laban pengelon. Ipe yo Gideon udan Goliath pergi Amalek kidai. Ki Amalek kidai ke Goliath yo Gideon. Baru job. Sila dengan cipni fi kendiat ke Esther. U Haman udah Goliath ke Esther. Ada ke Esther ke job. Bat kepaunam kalaban long ke jingker ku ye ki jiu bar. Silangan peni fi ke ni gepar. U Shadrach, Meshach bada Abednego kidan yo Nebukadnezar bagi dan ke lawar ding ki belong ki Goliath. U Daniel udan ke krem ki sing. Hada fi kwa ban ye light. Fi kwa ban long e. Balai play book Goliath age jing em ke jong fi. Nama udan ke plan. Ban kentil fi naga ta ke jaka. Mdan dah kawai pat, walit mut dah kau bafi puli, dah kau bafi le ikan ni, dah kau bafi le ikan tai, dah kau bafi salong mdan. Fi hapan job yagi Goliath age jing. Kat do syabangan penkut no. Uji suruh dan ki Goliath ki bekrau. But kawai nagi jaka ki belong Goliath yo Jesus Christ kadai ke Calvary. Baru Jisu la job ke Calvary. But u blayu la kentiu yo Shadrach ia ke kerteng baro. Namaru Jisu job ia ke bamdan manu belaban job. Kita kadai ula job ia ke dingfna. Ula mi pat na ke jingtap. Pat udah na ke ketiga man ke ket ke job play. Nget yan penkut no ini ke jingkren jangan meta gesngi. Bat nget bagani kan ai men CMP. Nai yam, nai knyum palat, nai uat ege jing jang fi. Nai aside man lagi sengi man try wen gini ege jing nanga, nai dua igum ta. Balai pim ya chikmat. Namar habau blay umut ban kentiu ege jing jang fi. Unum kentiu naga jaga ke besuk. Pinap ane kendu shibun ki Eliab. Pinap ane kendu shibun ki mensim baman. Pinap ane kendu shibun ki jing syakentai. Bat pinahap ani hiar syega tem jong ke jing ngawret. Nama nang ta pinyo igi atiar ki bekrau ke jing lau mensem. Ki balang fit igi anointing bat ki balang fit pan peniap igi Goliath ke jing. Nganget kene ka lalong ke jing ker khu fi. Duai mina ke singi bala rakadan ke Goliath jong ke jing pang. Rakadan ke Goliath jong ke jing per jing mot yeng sem. Rakadan ke Goliath jong ke jing bat ki brio. Duai mina ke singi bagani ke ketien kan pen slur fi. Ka igi bapidan kam pitip. Kabafidan kam kadai tangkaway. Yai ne baru blay. Dan ne ke jing pen sle jong men sim bakoi. Dan ke dot not ke beshishanam tau blay. Blay no mena ifi. Un ai jing job ifi. Hagi Goliath baro ki bapia kendo. Tangin ni tuai bat nga hagi ke bor. Kupanga yang nang ni blay halor bangala dep kreni ni ke ketien ke jame. Ngatip ken try me pen sle nga ni ke bor ke bangadang kren. Kadang ke jing shirham try, kadang ke jing kemen ablay. Habang ke kren naman ngayo iko pa mdan wairu ba yai light nagi Goliath age jing him. But penban Goliath yo debit ulang penban ke jing kerku halendet. Mana ablay nga de dwai ke mamen hikai yakini ke brio baro mentay ke skin na ke jing kren. Bakin yang jot but bakinom ai jakai ke jing do jing kermen.
kabawan nang nuru. Ai kini op priang shuayo men sema khoi. But ega jing pen sle jang men sema khoi. Namaram dau pa je pam me ga bor ang ga ktien ga jame. Andai dau men sem janga ang try. But ga try ga ni ga por ga ba men pen long ga ni ga brio. Baling ba ga ni ga jing kren kini yang jai. Try ga jing pang ga bele ga yeng jongki. Try pen long ki ba kin not ban yang ban kin ter ba banum shep dia. Try a play ki Goliath jang jing penting ki dan bon palat agini ki sngi. Nga try man ai ka jing job ya ki man agi sngi agini ki kubar. Ki dan palat shibon ki Goliath jang jing pen artien jang jing pen namen sim. Ki ba teum pja ya jing shirham jang ki. Try penang ki ban aduk man agi sngi. Ki nang ban iet ya meda ga dot no jang ki baro. Bat nga try ko pa man ai ki ba ki nang ban hiar ki tem jang jing sngaret. Ba ki dan ki atiar nang ta ko pa ki balak ban yang ya kaban pen kelon ni ki Goliath ka jing em trying a dwai bagani ki jing kren kan ker khui ki ni ki brio paro blay men pen kya ki ba pang men pen kya ki tu ki badana pen ki jing mong jong ki jing mo pen khat dwai dwai ru shikin ti na blay jong a ki ni ki por na kam ta ki ni ki brio paro ki ba shash ko men ker khui ki jing em jong ki yeng ki sem ala la dan pen jong ki ba shakri me ki be kan do jing e Dwai men peniang iki lembaga ni ketien ke jame. Ai baru go try. Dwai play gitu ki subscribe baro ini ke channel. Men ker khui ki liang baro play. Ker khui gitu baro ki subscribe ki support ki dwai try ki ai ki peniang ini ke jing shakri. Ada nget ken try. Anam dan Goliath ke balaban yang haga jing em jongki. Haga kerteng ke badan bor tam ke jong Jesus ni dwai. Amen, amen, but amen. To blayon kur khui fi, ko blay shibon fi la yo sngaw ni ka ktien ka jong try. Man nget banadu man tay sngi. Finom ut, finom yam, aray finot baniyang. Namaru blayo dan man ay ka jing job, ay ka jing em job fi. Ko blay shibon, blayon kur khui.